15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haka Jingpule sang ban kentiyo ya ki samla tang haka puli puthi hindrai haki Ïalehkai boper ka Shillong Youth Welfare Organization SSYWO haka laipotar igulaber arjar apun riu kala penlong ya ka free inter-school knockout football tournament but ka inter-school sports meet arjar apun riu but ka belapen kot pat haka samtari gujemang arjar apun riu hamadan marban yang senyong. Hagani kelumpong lawan benesim bentar dagi babun teligi skul ki badon hakathan mau plang hadu lumau ba ya ki balawan ban saki dagi Ïalehkai dagi kimiki kpa ki Khynnah bat ki nong snong kathan habakran ka sipen kut ya ka sports nakaliang uba Iarap Rynjah General Secretary ka Shillong Youth Welfare Organization ulayathu baka Jingpule ka ding inter school sports meet ka long ban kentiyo ya ki Khynnah hakaliang ka sports ban penpau ka sab jongki ban wanra ka jing jan bat ka jing itu ithau ki para skul ha ka dong kathan pan lat na ki jing million ki basniu pat nalo kata ulo angru balasam badon ki Khynnah ki balakwa ban no ya ki Jingpule hindrai da ka jing don ka ni ka sports meet ki la Wanphai Biang Skul ban sim benta ban kentiyo ya la ka jong skul ya ki jang apa yang di skul baru ki bilang ni ke dong makathan ke cungi ki dong ki itu itau para skul ki dong ki itu itau pat Khynnah skul ki dong ki itu itau pat ki Ïalehkai ki dong ki itu itau la bawa skul sa bawa pa ni tolong ya ki Khynnah tang hagi Jingpule bagi dendam bagi dari skul ada yang kalong bo iki bagi dendam bagi ya ka sport para kita paporo dagi simon ta jubi dagi ini jubi ka sport henlando dagi mensoi bagi kino kita kan krosni ina dagi sport kan kulaseng abang tolong ya ka free inter school for orang out iyo ka jingpik na katto ki skul bagi dong ki skul gimana Pernah lagi skul tinggi, lagi Jingpule tinggi untuk organisasi yang kali free inter school, dilakukan hal yang di skul, bagi simon tabi yang agi skul. Ane lagi Jingwang tinggi, kalau lagi Ïalehkai ke bakau, kalau lagi Jingpule ya pergi ke Khynnah skul, juga lagi dong berkatan tinggi. Tapi apa lapor, nasional ekalat, tahu yang paling aku beli, yang tentu kan yang dibenda, ibarat dong bertalang, bagi untuk organisasi. Habis Jingpule jadi yang ini free inter school football tournament and sports meet acara penting. Di sini kamu yang aku beli, nekop yang you orang nasional jadi nasional berbagai museum, dan bagi terbatas yang para kue. Ibu ai supaya ini Ramadan, nanti kami sedang tolong ini dia sports meet acara acara buah. Hatu mula isu ai kan kada boleh cici. Bagi dapat cici sopan makau, badak cilon jo untuk benda pilih nak mengkertiu yang sport akan ketemu makatan cici. Naki Ïalehkai boper berkentup ya ka jingmare race, ka relay race, ka triple jump, football, drill display, march past, la sakiru ya ka Ïalehkai football kan thai bat chenrang. Ya ka ba ka nam la adu jong ka football under 14 boys la yo ban ra da ka Pomlum Higher Secondary School, ya ka nam la adu ha ka football ya ki kan thai open age, but ka under 16 boys la yo ra da ka school St Paul's Higher Secondary School Marbisu, ya ka nam la adu jong ka football above 16 boys la yo ra da ka St Peter's Higher Secondary School Maujrong, ya ka nam la adu ha ka drill display la yo ra da ka Springtime School Sado. Ya ka nam la adu jong ka march past nakaliang ki shenrang la yo ra da ka school Springtime Secondary School but ya ka nam la adu jong ka march past hakaliang ki kan thai la yo ra da ka St Paul's Higher Secondary School Marbisu.
under 14. As a flag bearer. Rika Daimaya Kurba as commander and Diva Penyasuk Snighter as a flag bearer. And Yurika Noklau as a flag bearer. Beautiful synchronization. Led by Malak Kerpan Harbra as a flag bearer. Sofika Harburi as commander and Habanishisha Pathau as a flag bearer. Led by Wanphai Pathau as a flag bearer. Aime Biang Komsar as commander and Resmita Leroy as a flag bearer. And Devi Orithaba as a flag bearer when executed. St. Paul's Higher Secondary School, Marmasu, led by Albiodorine Thaba as a placard bearer, led by David Bedgrim as a placard bearer, Matti Shisha
And I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get confused, no. Cause you will lose, yeah. From Jingpule. Banyak obseknya. Those categories fall in the runner-up. Please come and get it. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.